inshuti bakunzi ba Karori TV mwongeye kubaho, mwongeye kugira amahoro n'ubugingo. Ese iki cyumweru kibafashe gite? Ese uyu mwaka wa 2025 wo mwawutangiye mute? Reka mbere na mbere mbanze kubifuriza uyu mwaka mwiza muhire, uzababere uw'umugisha n'amahoro n'umutekano, uzababere uwo kuzamura ubukungu. Ikaze rero nanone kuri Karori TV, tugiye kugaruka ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, aho umutwe wa M23 ukomeje kotsa igitutu ingabo za leta FARDC, FDLR, abarundi, ingabo z'abarundi ndetse n'abandi bacanshuro b'abazungu. Kugeza ubu ngubu amakuru ahari ari kuvugwa na yuko kuri uyu wa gatandatu mu masaha rwose y'isa sita umutwe wa M23 wari umaze kwigarurira santere ya Masisi, santere ikungahaye ku bukungu, santere y'ubucuruzi, santere ituma umujyi wa Goma ubaho. Uti byagenze gute rero? Nyuma yo gufata ubuce nka bwa Katare bwegereye hano Masisi santere, umutwe mu 23 wo waragiye uriturizaho gatoya, nuko uratuza rwose, urituriza. Ingabo zitangira kubyina intsinzi, ingabo za leta zitangira kubyina intsinzi zivuga ziti umwanzi twamunesheje, ntacyo ari budutware, ntabwo ari bwinjire muri uyu mujyi. Ariko intare za Sarambwe ziyobowe na Sultani Makenga, nubwo we atarahari kuri inshuro, we araho abari gutegurira urugamba, ahubwo Generali Byamungu ni wari uri kumwe n'izi ngabo, kuko no mu mashusho yagaragaye Byamungu ni wari uri guhumuriza abaturage b'Imasisi, ababwira ati muhumure rwose, twebwe tuje hano kubakomboa, tuje hano kubabohora, ati kandi twabashimiye kuba mutahunze. Mu rurimi rw'igiswahili rwose yabivugaga. Hanyuma abaturage nabo bakavuza impundu bishimye, bati ye baba we, ati turongeye, mbega umunezero uri aha ngaha we. Yes, rero umutwe wa 23 watangaje ko wigaruriye santere ya Masisi nyuma yo kwirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ririmo FARDC ndetse na FDLR. Umuvugizi w'ishami rya politike ry'umutwe Lawrence Kanyuka yemeje aya makuru abinyujije mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X. Yagize ati: nyuma itangazo rya AFC ryo kwa 27 Ukuboza yihanangiriza ibitero ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa ryagabaga ku baturage b'abasivile mu duce dutuwe cyane, ndetse kiyemeza gukumira ikibazo hagendewe aho cyagombaga guturuka hose, ingabo zacu zigaruriye Masisi santere ndetse zinafata ibikoresho byinshi bya gisirikare n'amasasu. Yunzemo ko AFC igomba gucunga umutekano w'uduce twose yabohoje kandi karinda abadutuyemo. Amashusho ya Lieutenant Colonel Wingoma uvugira igisirikare cya M23 yashyize ku rubuga rwe rwa X yerekana abasirikare ba M23 bayobowe na Brigadier General Bernard Byamungu baganira n'abatuye Masisi santere nyuma yo kwigarurira aka gace. Abaturage bagaragara bakomera amashyi mu 23 cyangwa se ubite M23 nyuma yo kubabohora. M23 yigaruriye Masisi santere nyuma y'iminsi 3 yigaruriye uduce dutandukanye tuyikikije nka Kaniro, Rukofu, Katare, Rushebere. Mu mirwano yaniciyemo ingabo nyinshi zigize ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo, bivuga ko zagiraga mu 135. Twebwe rero hano kuri Karori TV turagira ngo tubahe rwose amakuru y'ubwino y'ukuntu rwose iki gitero cyari cyifashe. Turifashisha bamwe mu nararibonye tuba twasuye imbuga nkoranyambaga zabo, barimo Dr Dash, barimo Sadate Munyakazi, bakurikiranira ibibera hariya mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse n'umusaza Albert Rudatsimburwa. Niho tuba duherereye kugira ngo tubageze amakuru y'ukuri, amakuru yizewe, ndetse tukifashisha yahoze ari Twitter cyangwa se X y'ubu ngubu y'abayobozi baye mu 23 barimo Lieutenant Colonel Wiringoma, Lawrence Kanyuka, ndetse na X ya Bertrand Bisimwa, president do M23. Hanyuma rero reka turebere hamwe, ese umutwe witwaje intwaro yo mu 23 byagenze gute kugira ngo ube bafashe santere y'ubucuruzi ya Masisi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
M23 yafashe iyi santere nyuma y'imirwano ikomeye yayihanganishije n'ihuriro ry'ingabo za RDC mu nkengero mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu hashize. Mbere yuko rero iyi santere ifatwa, Depite Alex Bahunga uhagarariye Masisi mu nteko ishinga amategeko y'intara Kivu y'Amajyaruguru yatangaje ko imirwano yatumye abaturage benshi babagamo bahunga. Yagize ati FARDC na Wazalendo bari muri Rushebere mu birometero 6 uvuye muri santere ya Masisi. Abatuye muri santere ya Masisi, Rushebere no mu bice bihana imbibi bahunze berekeza ahantu hatandukanye. M23 ifashe santere ya Masisi nyuma yaho kuri uyu wa gatatu, ubwo ni kuwa gatanu hashizemo Mutarama 2025 ifasha agace ka Katare kafatwaga nk'ibirindiro bikomeye by'umutwe w'iterabwoba wa FDLR intera hamwe ziri hagati y'ibi bice byombi ni birometero 10 n'intera iri hagati rero y'ibi bice byombi ni birometero 10. Hanyuma rero ahangaha abaturage bumvikanye rwose bashyigikiye abarwanyi ba M23. Hanyuma rero kandi Bernard Byamungu arimo kubagira inama yuko bakomeza gukora gahunda zabo ko ndetse ibikorwa byabo birakomeza kugenda uko byakabaye kuko ngo bagiye kurindirwa umutekano ku buryo bukomeye cyane. Njyewe rero ntirenganya Charles, iyi ni Karoli TV, muzajya mukomeza kurikira amakuru nubwo hanari narafasha akaruhuko ariko noneho naje nje ibikorwa byose bigomba gukomeza uko byakabaye. Asante sana kuri Karoli TV, kora like, share, comment ubundi turushaho kumenya ko mudukurikiye kandi tuzaguma tukabana neza cyane.